Om Swastiastu Semeton sareng sami support channel niki pencet tombol subscribe lonceng lan like suksema. Padahal kan udah mau pulang. Sian si Kato ya. Itu kadang iya aja. Ini mau pulang. Coba sana. Blok-blokin awak. Coba asin kita kemana. Iban jelek kenapa sih? Wah, kayaknya langsung jelek sama blok. Oh no. Blok kenapa sih Iban? Misalkan awak belanja di warung bana tunang. Oh, ini warungnya ditutup. Awak nawang tuh selain belanja di tuh. Blok kengki sih Iban. Bisa belanja awak itu. Ini kecap bangau. Agak mari buka. Si bangau di tengah. Nope. Blok ada yang beli kopi kapal api. Blok masya Allah. Mari buka masih kulit. Si mesti kapal lagi. Gak pikir awak. Tang pindu awak. Oh no. Wadah, penipuan nih. Coba kene, coba Iban lagi.